Assalamu alaikum, hurmatlı Bişkek Qavar YouTube kanalının көрүүчүлөрү, жазылуучулары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн 7 март 2021 жыл, hafta күнгө жекшемби. Биз Бишкек шаарындагы Рем автоунаа базарындабыз. Бүгүн жол жээгиндеги арзан унааларынын бүгүнкү күндөгү бааларын билип беребиз. Биз менен чогуу болуп туруңуздар. Biz anda başlayıverelim. Passat B4 Жылы 96, объем 1.8, механика, расход 8.9, elektropaket, bası 145.000 сом, номери 0708 10 22 56. Honda Odyssey Жылы 2001 2.3 объем бар, басы $3.500, номери 0703 58 39 91. Matiz 2 Жылы 2005 08 объем, коробка автомат, 190.000 сом, номери 0702 54 34 34. Toyota Windom Жылы 98 2.5 объем, 250.000 сом, номери 0501 85 83 81. Машина срочно сатылат экен. Daewoo Lacetti Жылы 2007 1.6 объем, механика, басы $4.000, номери 0706 70 18 80. Audi 80 Жылы 87 1.8 объем, 90.000 сом, номери 0706 66 50 05. Honda Accord Жылы 2003 2 объем, 168.000 км жүргөн, коробка автомат, расход 19, басы $5.500, номери 0557 50 20 34. Hyundai Sonata Жылы 2014 2 объем, басы $7.000, номери 0708 19 49 68. Mercedes-Benz 124 Жылы 90 2.3 объем, 137.000 км жүргөн, коробка механика, расход трассада 7-8, шаар ичинде 10-12, обмен бар, басы 185.000 сом, номери 0702 52 52 36. Volkswagen Vento Жылы 97 2 объем, инжектор, басы 165.000 сом, номери 0708 86 67 69. Да, реальный клиенттер болса да, шанышыбыз. İçki salonu. Tamam, değil mi?
Ova keçiroq chiqib qoladi. Volkswagen Passat B3 Gaz benzin. Yılı 90, ek объем, gaz benzin, bası 100.000 som, numeri 0504 18 27 27. Audi 80 Yılı 88 1.8 объем, bası 250.000 som, numeri 0706 68 56 85. Ford Focus Yılı 2000, ek объем, расход 8.9, bası $2200, numeri 0990 24 54 84. Golf 3 Yılı 92, 1.8 объем, mono, пробег оригинал, коробка механика, 5 ступка, bası 150.000 som, numeri 0706 66 56 56. Bu yerde yaşıl түсті Jiguli unası. Yılı 90. Объем kaç dediniz? Ha 80. Объем 1.6. Nerede жақсы baldı eken? Eşik açık mı? İyi açık. Salonda. İçi taza. Şey salonu. Salonda taza. Kaçta sırada? Ya. Basını aytıp koysana dendi. 140. Bası 140.000 som. Ben söyleşiyoruz. Realni klient olsa söyleşiyoruz deydi. Motor taza. Buna motor taza. Venta. Yılı 93, объем 1.8 mono, bası 130.000 som, numeri 0708 56 88 88. Golf 2 hapishanesi artı jağındayken Yılı 89, объем 1.8, mexanika, расход 7.8, bası 100.000 som, numeri 0706 17 33 68. Passat B3 universal. Yılı 90, объем 1.8, mexanika, расход 8, пробег оригинал, bası 170.000 som, numeri 0500 26 76 07. Состояниясы жақсы дейді. Volkswagen Venta Yılı 92, объем 1.8, расход 8.9, bası 150.000 som, numeri 0709 75 95 59. Audi 80 Yılı 89, объем 1.8, коробка mexanika, 5 stupka, abalı жақсы, bası 110.000 som, numeri 0709 66 25 89. Nissan Primera Yılı 2005, ek объем, коробка автомат, расход 8.11, все опции, bası
250 ming so'm, nomeri 0708 01 01 51. Süйлeshin baqqa tushib beramda. Realni klient bo'lsa, esi tushib beram deydi. Salonda jap-jap, o'zi toza. Eshik ochiqmi? İçki salonunu sotib qo'yaylik. Jap-jangda. İçi yaxshi ekan, esi o'zi dag'i aytib jatadi. Bo'lgan kapotini asib ketgan. Kapotunda kichkina ishlari bor ekan, qolgan jag'i yaxshi.